ya afadhali kuanja mapema ya unyakianga inje wono mbwate tiki kule tulitali muspika na aba impeach ninka nari ngembo bwana siasa ya veteriringira neli lakini mbuya kaba kikako agende kwazara abantu baminto buya abantu baminto balibo simwato bwatisirie mbiya mono paparoko igorongwara ndetia iguru yege kondo ge kwemincha anie murango gende kare nalero gwasugumire gwatotebiri mwabantu batigane kukorera na bubi ingotebire rero nara kondorera bubu ringa sabantu bakumbangira kongenta kunya sae ndero nakwabari kasaro konya lakini ngotebi ndugu yangu vile vyo komu ya liso liomo matanga yangi nyoretie yarona aringa tata ararite koi karansite na indi ga kasaba bantu baminto bambuatisi vipindi vitatu kasaba senye ya musinto bunyanja tuaranda muamu ngombe yomo kirani gego kamutirita 10 sabebe kechi mori no ene kisare naye nalyo akyo kama nchebono kulita yangu chia tuhote kusindana naye nche musukande na kusabira maya saba senye mogende munyuma chemaya yewo Tadana tabane pula watumu sabere watumu chira manyana ni chira manyana 10,000 chimbo na no speaker okoroku eno ogori okero tigorona muroko kumufa orunde ninche na moraraga iganika nere morori orunde efamili yeskemoto Nyamira siasa chiarere chige nana wana watu abantu baminto togendera gusabira kaunti ya Nyamira taratura gusabire kifuzo kirarara kinyara gusira umugava naye wampo time akarana gendero Muna igora mtuwacha gutera station yenya gitari ya Nyabunge ugonga ituburangoza uchaterera karemera Nechimbo chenari yote 20 wachase wote namu urete isana tukaiwe toto ya 25 Ugondramono tuandagere mheshimiwa Nyabaru Nera kuwa niara mtu waitizi Ndia mono